Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Phi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Ki nonghikai jangga sarva shiksha abhiyan SSA hapo ka jing yalam the President jangga All Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSTA u Aristotle Rimbai. Kilalet banya kendu ya umentri rangba kejela u Konrad ke sangma. Banyakran halor ke jing bagi mad ha kabayadei berkabai hikai berkiwe ki jingdon kam jong ki nong hikai. Habakran syakilat pathai khubor hadian ke jingyelang urimbai ula ong ba ke jingyelang menta kesngi kalong ka besngobha bat seiso. Ula pentip bagi arteli ki mad ba ki balawan ra hakmat umentri rangba kadei ningkong ka jingdawa ban shimti pura da ka sorkari ke school SSA bat baar ka jing pentrekam ya ka service structure na ka benta kinong hikai SSA. Urimbai ula ongru ba umentri rangba ula pentim ba kiniki arteli ki jingdawa kila poi ha ka benta ka bakhatdu jong ka jing bishar ka sorkar kalabu jingyelang biang ha ka sngi palei ka ba onlong hapo ka jingyelam jong umentri rangba hi. Haringkat umentri puli puthi pat ki he officer jongkatnat puli puthi. Hadian ke jingyelang hagasngi palei ngenyo jingshai ka bakhambnya halor karai jong ka sorkar ban pen urlong ya ki jingdawa jongi laong urimbai. Habakali halor ka hukum jong ka Supreme Court ka bayadei bakinong hikai SSA urimbai uloong bakane kamsyam lalong benta jong ka jingyelang menta. Ndrei kila kentu Bat kendo ya umentri pule puthi na kabentakan ni hakatayo baladap. Meet na siya. Mentang segi nak kalian jengi kami Meghalaya SSA School Association Central Body nilayo bani kendo ye Honorable Chief Minister Sir Konrad K. Sangma. Pada kami kaji kendo jengi nilayo bani kenen halor ki atli kimat ki bani na association nilago syata sorkar. Kapan pun kalong kaji shifti ye ki SSA School da ka sorkar pat ka kalong ban pentrekam ya ka pay structure nama tak tertutup jenis kinong hikai SSA. Kapas hutanat kita sengi kalau nak kalian di Chief Minister Badan Murom Sir Konrad K. Sangma ina pentip sini ba baru kini ki atli kimat jingdawa jongi menta ka proposal ka long haka final stage. Isu ila pentip ini ba nak kalian jongi support yang ya ke meeting haka sengi Thursday jong menta kayo. Pada kali meeting sedang nangru Honorable Education Minister Sir Menlumui baru Officer jongka Education Department. But hadirin juga ni meeting kebansan nok kasih Thursday. Insyaallah susu bani tu kamshai hakabai dei berkini ke marching dawa jong hikai SSA. As of now, Kumpamenta have said that today meeting is a very constructive and a positive meeting with the Honorable Chief Minister Sir Konrad K. Sangma. Hello Meghalaya turns 1! 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen. An OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello